I pozdrav ljudi, i evo nas u drugoj epizodi Minecraft Alfe za otkrivanje Herobrina. I ajde da vidimo šta sam napravio. Inače dosad još ga nisam našao. Ajde, vidjet ćemo. Hoćemo uspjet ga naći ili nećemo. A prvo da vam pokažem šta sam napravio. Malo sam kopao. Evo nas u onaj prvoj kući gdje smo započeli. Još je mrak je. Ajde dole da vam pokažem šta sam napravio. Tu idu rudnici, ide tamo jedan rudnik, ide tu jedan rudnik. Inače našao sam irona, uglja, ništa specijalno. Tu sam krenuo praviti neku sobu. Nešto će biti ovdje, ima tu uglja, tu još nisam pokopo. Onda ovdje ima još, nema tu ništa. Ovdje dole, tu isto ide tunel. I tu je stao. Sad da se vratim gore. Tu će ići jedan tunel. Iskopao sam puno tunela. Ovdje ima još jedan. Tu. Ovdje još ima jedan. Tu moram šta i sveće. Ovdje još jedan do dole. Sad će morat sačekat da padne dan. Da padne dan. Ovdje nema ništa. Stvari mogu ja izaći. Kao što vidite, ona je moja kućica koju sam napravio. Jebem ti pauka, jebem ti mater, usro sam se. Mamu ti jebem. Uplaši me pauk, jebem ti mater. Evo ovdje kao što vidite kućica. Kao što vidite stavio sam render distance samo na normal, nisam sve na tanji zato što me užasno nerviralo. Ali vratit ću ga. Evo je kućica. Moga mi potrebalo da je sagradim. Pošto drva baš puno trebalo, tu ima stakla, tu sam bio malo kreativan. Kao što vidite, ovdje još jedan bug, ne znam zašto stepenice su mi tako postavljene, no nije ni bitno, ovako izgleda još cool. Ovdje imam chest, nemam ništa puno u chestu ima. Ovdje imam jednu sobu, to jest kao soba terasa. Kao što vidite, imam lijep pogled, imam ovcu tamo. Ovdje još ima jedna vrata za krov. Kao što vidite, ovdje sam stavio onako onaj prozor od gore. No, da se mi vratimo unutra. I da imam šta još imam, ništa tu planiram, vjerovatno ću praviti onako most tamo preko. I ovdje ću vjerovatno praviti neki dok za brodove, nešto tako. Tam pauk. Sad, brate, ne mogu ništa da radim pošto je pao mrak. Eto vidite, imam armor. Kako je kamera ovdje drugačija, brate, kad stisnem F5. Ovdje, eto, još jedan razlog zašto mi je alfa bolja. Više mi se sviđa ova kamera. Baš onako sesi. No, ali ipak prvo lice najbolje. Ovdje nema ništa. Nemo što ima napadu. Ima skeleton kupa kosti. No. Hoćeš li dane, u stvari hoćeš li sunce izaći? Ajajaj. Jao rudnik. Malo da kopam. Možda nađe na koji iron, pošto treba mi. Znaš, sad kad igram Alfu uvijek se okrećem da nema da nema Herobrina. Pošto vjerovatno ga ima, samo trebamo ga naći. Koji rudnik da idem? Ajde ovaj tu. Čekaj, moram prvo napraviti sveće. Inače ljudi, sretan 1. maj. Nadam se da žderete ćevape i šnicle. Da Bog da crkli. Mislim prijatno. I sad idemo u rudnik. Dok ne pane dan. Kad pane dan, onda ićemo da istražujemo ostrvo. Pošto nisam nigde nišao istraživat. Tu sam bio, samo sam išao tamo vidjeti, praviti kuću. I ajmo. Ne znam zašto nemam i zvuka u Minecraftu, to se jako iznerviram. A uključeno mi je. Ne znam zašto. Sad da kopamo. Treba nam kamenja. Sve sam kamenje potrošio. Znači, ako nisam jedno 600 ovih komada za onu kuću.
Evo ga ugalj. A da to mi nije toliko potrebno trenutno, ali bit će dobro, pošto ga redko na... evo ga i metal ekstra, kako me usralo. Baš je ekstra. A metala sad ću moći da napravim sekiru. Idem seći drva. Pošto drva mi uvijek treba, a nikako da odem jedan put da i sve posečem. Evo ga još metala, kako ga nisam vidio. Jebote koliko ga ima. Odlično. Sad ću tu odkopat. Idemo dole, ovaj ugalj će tu ostati za ukras. Što neće za ukras, nego samo nek stoji. Trenutno mi ne treba. I pokon pickaxe. Bravo, ja. Da napravim 2 ili više, ja budu da napravim 1. Se moram vraćati. Još je mrak, sunce, koliko traje. Vidite kako su zvezde nekako veće, brate. Baš je ses, baš je romantično. Ne sviđa mi se. Sad pickaxe. Sad ću 2 napraviti, mora napraviti 2, pošto 1 nije dosta. Tu brzo puknu. Puknu koliko kondom posle prve upotrebe. Ajmo kopamo. Sad ne znam da li ima dijamanata u ovoj alfi, mada ne vjerujem. Sad će da vidimo da li ima alfa. Da li ima alfa, čuti mene. Da li ima dijamanata. Ako uspijemo naći, bit će ekstra. Bit će ekstra. I na kraju neću da što drajem sve ovo kabelstone. Vratno ću napraviti neki dvorac ili neku kulu, nešto ću morat napraviti. Nešto će biti, ali nama je prvo bitni cilj da nađemo Herobrina. Bojim se da mi ne dođe s leđa. Što ako mi dođe s leđa, verovatno će mi uvati srčka. Pošto ga se i bojim, a i treba bi da ga nađem. Volim ga i ne volim ga. Znam tu pesmu, ono. Volim ga, ne volim ga. I ne volim ga, volim ga. Verovatno ne znate. Evo kako mrzimo, ako moram se penjati gore. No, sad idem dalje. Pao dan. Jeste, ekstra. Ole, ole. Ole, ole. Baš je ekstra. Ma kućica. Još nije totalno gotovo, ali unutrašnjost je ono sređeno većinom. Pa gledamo daljine da nema nekih Herobrina. Bum. Sad ću vratno da uzmem stvari i idemo da istražujemo ostrvo. I šta će mi treba? Ugalj mi neće treba. U stvari treba će mi možda za sveće. Ali je to mi neće treba, to mi neće treba. Mač će mi trebat. Lopata će mi trebat. Sve uglavnom će mi trebat. Samo ovolikog peska. Pesak mi neće trebat. U stvari daj, gdje mi ugalj? To ću se staviti da mi se peče staklo. Da ispečem staklo. Koji sam konj. Ne znam šta će mi, vratno ću praviti nešto stakla, a ne veze. Treba bi hrane da uzem. Evo ti malo uzem toliko. Sad će da idemo istraživati ostrvo. Gdje ćemo tamo, aj tamo ćemo da vidimo šta ima. Možda nađemo nešto. Da nađemo spajdera. Sam mislim da neće nas napast pošto je dan. Jeste, neće nas napast. Evo je kravica. Sad ću ja da stavim na tajni. Pošto da bude malo jezivije. Pošto tako je rečeno. Da se Herobrin našao. Aj sad će tu se popedimo. Lutamo mi. Vidim da ja znam da se vratim. Ako ovdje sam da se vratim, onda sam mošao pičku materinu. Da mi ne vredi. Idemo. Malo je jezivo, ne znam kako i mislite, ali meni ovo malo plaši. Zato što je na tajni, ja ne volim tajni. Sam najžim uvijek od toj magle. Idemo, pratimo obalu da znam da se vratim. Još do sad ništa, vjerojatno ću
drva. Znači ne sam ići daleko, jel ako padne mrak. What the fuck? A šta je ovo? A šljunak. Mushroom. Nisi znao da ima mushroom. Znači da lutamo. Vidi brate svinje što se jebu u vodi. Sram vas bilo, sve da subijem. Ono subi zašto se jebete. Pokupio meso, jesam. Ne znam da li ima brod, da li ima čamac. Su bacili čamac svoje verzije, ima da ne vrem. Brate kako seksi drvo. Wow. Tu pada mrak ili mi se čini? Aha, pada mrak. Chicken! Chicken bitch! Ovo je chicken bitch. Moramo biti chicken bitcheve. Sapling mi treba. Ne znam zašto, ali treba sjevim. Da vidimo. Ma nema ovdje ništa. Vratno ću da idem nazad. Pošto ga ja ne vidim. Šta ću ja tu da se potnem, šta ima pa se vraćam. Ako se budem znao vratiti. Sve ne znam. Onda su popušili kitu. No izgleda ja ništa, znači ja... to... šećerna prska. Ova je trska. Nisam znao da ima. Yes. Samo idemo kući. Tu ću sada povećam render distance. Pošto ne znam zašto. Nervira me. Kokoška. Chicken bitch. Chicken bitchovi. Nemam pojma šta ću toki. Chicken. Brate, nije bilo ovce, brate, od jedan put ovdje. Su spavnovale, brate, ili ih je neko spavnovo. Ne znam šta je. Je to moja kuća? Vidimo svoju kuću. Znači, tu mogu da je pobijam. Udarim mačem, dobijem vunu. A koji kurac mi vuna? Kad ne mogu napraviti krevet, ne mogu napraviti. Nije ništa. Ako neko zna što se mogu napraviti od vune. Sem kreveta. U ovoj alfi, mislim. Znam šta mogu napraviti u onim 1.7 tim verzijama. Sad. Buć. Zna da nema ni traga Herobrina. Ili mi se tako čini. Nikad nećemo saznat. A možda i saznam. Možda. Ne mora bit. Ako me nervira što nema zvuka, znači to me strašno iritira. A uključeno mi sve. To je neka pećina, ne znam što ima u te pećini. Sviđa mi se grafika, baš je ono, ko GTA 5. A vidimo što ima ovdje u pećini. Izgleda to je samo neki putić. Susretnja torč. Opa, izgleda nije samo putić. Jeben ti mater, uplaši me krava. Ćeš tu meni skakat, a? Pička ti materina. Tako. Ajde sad da se mi vratimo ovdje našim tunelima. Opa, izgleda ovdje na ništa, ima samo koal. Nešto mi šumi ovdje. Ja ništa. Ajde napisat. Možeš pisat, čeli? Mogu pisat nešto, ne mogu pisat ništa. Teo sam da zovem Herobrina. A na njegov broj telefona, jebi ga, zato ga ne mogu nazvat. Tamo će da ima šta ima. Ako ne padne mrak. Bitno mi je da... Jebem ti mater. Da nas ne uvati mrak. Ako nam uvati mrak, a ja još igram na hard,
Onda smo jebali ježu. A sunčati kolike poljane. Da vidimo. Tamo još jedna pećina. Koliko pećina sunčati. Svinja mora da umre. Još jedna pećina, vidimo šta ovdje ima. Izgleda da nema ništa specijalno. Brati, neću tamo ići, nećemo tamo ići. Ne. Izgleda da ni ovdje nema ništa specijalno. Ali baš da vidimo. Baš je lijepo. Lijepo. Opet one ovce, brate, kako se odjedanput spadnu? Sad ih ima, sad ih nema. Ima pa nema. Što to tamo leti? Da, neki blok. Cveća. Rupe. I meni je pao FPS. Ne znam zašto. No. Izgleda da ni ovdje nema ništa specijalno. Samo neki tuneli. A mi tražimo Herobrina. Ma krave tamo. Evo ga chicken bitch. Aha, to tamo leti. Bez veze. Sa koji kurez dolazi ovamo? Herobrine. Herobrine. Dođi. Kuda ćeš doći? Znam da nećeš. Nadam sam i kući da se vratimo. Ovo će da potraje dok se ja ne vratim kući, tako da vjerovatno ću ja tu da i pauziram video dok ja ne stignem kući. I evo ljudi, stigao sam ja kući, kao što vidite već je počeo mrak. I vjerojatno će se i ovdje završiti druga epizoda. Pošto od Herobrina ni traga. A ja ću vjerovatno tokom pauze snimanja i napraviti nešto i kopat rudnike. Tako da vjerojatno ćemo se vidjeti u trećoj epizodi. Ako vam se svidjelo, molim vas lajkujte, šerujte. I ako hoćete još videa, subscribeujte se na moj kanal. I to je to, vidimo se u trećoj epizodi, poz!